večerašnji gost jeste Stefan Višekruna, književnik, ali i o njemu i o njegovom spisateljstvu i uopšte nekim drugim darovima koje ima i onome što radi u životu, govorit ćemo danas u emisiji. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Razgovornik u televiziju Hram. Bog vam pomogao, bolje vas našao i jako mi je drago što sam gost televizije Hram. Da krenemo od početka, odakle ljubav prema pisanju kada ste prepoznali taj dar kod sebe? Pa svoj dar prema pisanju i čitanju, da tako kažem, i ljubav prema pisanoj riječi nastala je, otkrio sam kod sebe sad neki 12-13 godina i tada su krenule moje prvi neki aforizmi i pjesme koje sam pisao i tako da je to bio moj neki put ka prvim zbirkama pjesama koje su objavljene sada 2 godine unazad. Koje su teme koje vas interesuju? Pa teme su sada teološke prirode, filozofske i književnosti i smisla postojanja čovjeka na ovome svijetu. Šta je ono što nas tjera i tako da razmišljamo o onome najdubljemu čovjeku. Zašto čovjek postoji? Ne zašto živi, nego zašto postoji. Zbog čega je njega Bog baš izabrao kao svoju ikonu i podobje da mu da zadatak na ovoj zemlji. Kao što bi rekao vladika Nikolaj, ovaj život je kao neki vojni rok. Vojni rok i osluženje vojnog roka. Tako bi to ja definisao. Ko su vaši uzori? Moji uzori su prije svega, da tako kažem, i Njegoš, i vladika Nikolaj, i sveti Justin Ćelijski, i Jesenjin, i Rumi, i mnogi drugi. Mogao bi sad dugo da nabrajam, ali sada to su neki i pisci i pjesnici koji su jako uticali na moju poetsku reč, na moje izražavanje, na moje filozofsko promišljanje o svijetu, o metafizici, o smislu postojanja čovjeka u ovome svijetu. Svakako nećemo zaboraviti Dučića i Šantića kao značajne pesnike koji su se sigurno ugledali. Gdje tražite inspiraciju za vaše dela? Pa inspiraciju tražim svuda oko nas. Svuda oko nas i u događajima, ljudima. To je jako, da kažem, kompleksan pojam. To je vječna tajna, vječno razotkrivanje, sama ta nadahnuće. Ta je najbolja riječ za nadahnuće, mogla bi se reći da je to epifanija ili bogojavljanje ili teofanija, sad kako govore. To je neka najbolja riječ koja je mogla opisati nadahnuće. A najbolje svoje pjesme sam napisao u nekim svojim unutrašnjim previranjima. Kao što govorim o ovoj pjesmi u zbirci Pauk ili čovjeku u pjesmi Tama srpstva. Govorim u čovjeku ratuju svi ratovi svijeta. Iz toga najviše crpim, da tako kažem, nadahnuće iz tih unutrašnjih previranja. Rekli ste malo pre da vas interesuje zašto čovjek postoji. Pa jeste li došli dijelom do odgovora na to pitanje? Ipak nemate puno godina, ali verovatno ste na tragu odgovora zašto čovjek postoji ili ste makar pročitali kod vaših uzora koji su značajni umetnici, pesnici i književnici svoga vremena. Da, pa to je jedno stvarno najveće pitanje. Najveće pitanje koje može da čovjek sebi postavi u ovom svijetu. Zašto čovjek postoji? Pa eto da kažemo, znači kada bi sada da pričamo o čovjeku, nemoguće je pričati o čovjeku bez Boga čovjeka. To je tako kao da bi pričali sada banalizujem, kao da pričamo o fudbalerima
kao da invalid da može igrati fudbal. To je nemoguće. Znači, ta riječ, to pitanje što ste rekli, zašto postoji čovjek? Pa čovjek je prije svega slika i prilika Božja, ikona i podobije. I on je poslat u ovaj svijet da svjedoči riječ Božju i da zadobije blagodat Duha Svetoga i zajedničarenje u neprolaznom carstvu Božjeme. To je suština postojanja čovjeka. Kako ostati čovjek? Da. Pa ostati čovjek se može samo na što se tiče i kao čovjeka i našeg naroda i individue i zajednice, može se ostati samo kao na svetosavskom putu. Drugi ne postoji put za nas Srbe, eto tako da kažem. Jer Sveti Sava je glava našeg naroda i glava, može se reći, i pravoslavlja. I znamo dobro koliko je on pomagao svim ljudima svijeta, i inoslavnim i pravoslavnim, svima. To on je stvarno bio vaseljenska glava i pravoslavlja i hrišćanstva, kao u ostalom što su bili i Vladika Nikola i Justin Ćelijski i mnogi drugi. Ostati se čovjek može u liturgijskom životu, jer bez liturgije nema teologije. To je tako nemoguće bez liturgijskog života, bez pričašćivanja, bez ispovijesti, bez pokajanja, bez spoznaje svojih grijehova. Čovjek treba da spozna svoju palost i ogrijehovljenost da bi mogao da krene nekim carskim putem, u stvari tim putem bogočovjeka, putem ka bogočovjeku. Ali sama ta riječ liturgisanje nije sada nekog svetotajinskog etimologija te riječi, nije svetotajinskog porijekla. Ona uopšte može da znači liturgisati nešto kada se čini nešto javno. To može čak da bude i javno i da se metu ulice, bilo šta, ali to je sabor svih ljudi vozglavljenih u Hristu. To je liturgisanje. Bez toga nema čovjeka, mislim, i u bogočovjeku se najbolje i na najpotpuniji način afirmiše čovjek. Vi ste, dok smo se pripremali za razgovor, govorili da su vas interesovale razne stvari vezane za filosofiju, ali da ste na kraju, upoznavši se dela Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Justina Ćelijskog i drugih pravoslavnih mislilaca, shvatili šta je značaj religije i šta je značaj pravoslavlja. Jeste. Pa to je moj neki put kada sam, a eto sada ću da kažem, od neke srednje škole, kada sam počeo i da čitam i jelinske filosofe i imao sam i tražio sam istinu i kroz druge neke pustinje bezvodne ovoga svijeta i kroz istočnjačku filozofiju, indijsku filozofiju i kroz jogu i kroz meditaciju i kroz filozofiju jelinsku. I kada sam počeo da čitam jelinsku filosofiju, nisam dosta toga naravno razumio, nije ni moguće, jer je to stvarno velika stvar. Jelinska filosofija, to je najbolja priprema za pravoslavlje, za hrišćanstvo. Ali kada sam pročitao jelinsku filosofiju, rekao sam, šta je ovo? Ovo je nevjerovatno, kako je ovo, ovako želim da živim. Ali kada sam ušao jednom u taj liturgijski život i kada sam prvi put duhovno progledao u manastiru Zavali, gdje je moj duhovnik bio dok sam tamo bio u Trebinju, prvenstveno otac Vasilij, jedan veliki duhovnik, stvarno po svjedočenju mnogih ljudi, ali iz mog iskustva to odgovorno tvrdim. I tako sam došao do pravoslavlja i sjetio sam se riječi blaženog Klimenta Aleksandrijskog kada kaže filosofi su djeca dok ne progledaju kroz Hrista. To mi se otvorilo kao neka tačno prosvjetljenje, preumljenje u trenu kada sam, što se kaže, narastao do toga da mogu da spoznam istinu. A istina se spoznaje u srcu.
nema istina koje se mogu dodirnuti tjelesno i veštastvenim putem. Kao što govori carstvo Hristos, carstvo Božje je u vama. Drugog puta nema. Zašto je važno da u poeziji budu zastupljene nacionalne teme? Da, to je jako važno jer pjesnik, kada se vratimo i u davnu prošlost, on je bio onaj koji udara u zvonu, koji udara u zvono, koji je bio savjest čitavi civilizacije i čovječanstva i naroda, kao ostalom i starozavjetni proroci. To je zapanjujuće je, istinito i začuđuje me i to mogu da kažem tek nekako proučavam i ulazim u taj fenomen koliko sličnosti imaju proroci i pjesnici. To je nevjerovatne sličnosti i nevjerovatan usud i te karakteristike proroka, njihovog vizionarstva i onoga kako su prograni u ovome životu i na fizičkom planu, ali prije svega gori na tom unutrašnjem planu, na duhovnom planu. Jer kao što rekoh u ovoj pjesmi Trama srpstva, u čovjeku ratuju svi ratovi svijeta. I zato je neophodno važno i moje stvaralaštvo se dosta bavi i onim što nas sve tišti u društvu i socijalnom nepravdom i svjedočenje. Pa biti pjesnik je znači svjedočiti istinu, a istina je Bogo čovjek. Kada ste prvi put napisali pesmu, vi ste tada, to je opet nešto što često govorim sa svojim gostima koji su pesnici, vi ste tada sebe otvorili više nego što se otvara neko kada priča neku tajnu. Vi ste sebe izložili na sud i na komentarisanje publike, kritike, a to nije lako. Kako ste uspjeli, zapravo kako je publika reagovala kad su se pojavile vaše pesme? Sada bi da kažem, kada sam počeo da pišem prve pjesme i gdje sam odrastao i u svom gradu i to nije bilo nimalo jednostavno. Ja sam prošao, samo ja znam šta sam prošao iznutra, to duhovno stradanje. Duhovno stradanje, mislim, u smislu toga kako je kada se izdižeš iznad nekog prosjeka i u svojoj generaciji, u stvaralaštvu. To je bila opšta osuda. To treba se vratimo. To je neki 10 godina. Preko 10 godina sam ja prolazio i svakaka i mislim ta omalovažavanja i neka poniženja i sve sam to prevazišao jer sam vidio sebe u ovome što sam ostvario. To je neki put koji nije stao, koji stalno ide ka naprijed. I važno je reći da je to put na krstu, između ostalog, kada sada rezimiram sve. To je put na krstu kroz stvaralaštvo, kroz pjesništvo do filosofije, do teologije. Taj put je, mislim, put srpskog naroda, ali kao ličnosti, individue koje je neminovno. Ovdje ste donijeli 2 zbirke pesama. Jedna je Pauk kao čovjek, a druga je Vjetrometina. Pa ćemo prvo da govorimo malo o Pauku kao čovjeku, otkud taj naslov, koliko dugo je trajao rad na toj zbirci pesama i kakva je bila reakcija publike. Pa zbirka Pauk ili čovjek nosi naziv po istoimenoj pjesmi Pauk ili čovjek. To je pjesma koja je jako, mislim, u mom opusu reprezentativna jer sam i posle je objavljena u mnogim zemljama i prepjevana na više jezika. I nju sam napisao kao zato što se bavim tim poslom u službi obezbeđenja u KP domu u Banja Luci. I tako sam ja dobio nadahnuće u tom ambijentu
I ona mnogo toga govori. Pjesma je jako i višeslojna i obrađuju se u njoj prije svega metafizičke teme o smislu postojanja čovjeka na zemlji. To je onim čim se bavi i čitao moje staralaštvo i čitava zbirka Pauk ili čovjek, ali i taj vapaj za istinom, za pravdom, za ljubavlju. Aha, kažite mi, ta pesma je, odnosno pesme iz te zbirke su, što bi se reklo, obišle svet. Stigle su nekih udaljenih Pojedine pjesme, da. kontinenata. Kako ste vi saznali da su one otišle tamo i šta vam znači to kada znate da su još pesme prevođene na strane jezike kao što je indijski, kao što je italijanski i na koje još već vi ćete sami reći i kako je prihvaćeno u inostranstvu? Najbolje je prihvaćeno, što se kaže, u Makedoniji, dijelom u Italiji, u Rusiji je dosta mojih više pjesama je objavljeno i prepjevano na ruski jezik kod kirgistanskog književnika koji je diplomirao na Moskovskom univerzitetu Maksim Gorki, Rahim Karimov. On je prepjevao moje pjesme na ruski i objavio ih na 3 književna sajta u Moskvi koji stvarno imaju mnogo čitalaca. Rekao bih 200.000 čitalaca dnevno i 4,5 miliona mjesečno. Na takvim sajtovima su našle mjesto moje pjesme, između ostalog i u Indiji, i u Austriji, i u Sloveniji, Makedonija i tako dalje. Kako je pesma stigla do Indije? Pa do Indije zatvorenici. Ona je obišla svijet, iz Vjetrometine. Pjesma, ona je isto nadahnuta u tome na poslu, zatvorskom ambijentu. Imao sam neki živi model, tako da kažem. Tako da su oni, ta pjesma, mislim, dosta mojih pjesama koje stvaram ih, želim da opišem suštinu. Ne bavim se toliko i pojedinostima koliko hoću da opišem u svom staralaštvu i suštinu svega i postojanja i ljubavi i čovjeka. To su moje nekako i referentna tačka stvaralaštva. Hoćemo li za kraj da čujemo pesmu iz Pauk kao čovjek ili Pauk ili čovjek, ili ćemo to uraditi ili sada? Kako vi Može iz Pauka ili čovjeka čujemo pjesmu. Pa ćemo preći onda na Vjetrometinu jer nekako smo kao narod stalno na Vjetrometini, pa je onda nekako i naslov zgodan. Da čujemo. Nebo me prekorno gleda. Nebo me prekorno gleda, a ja ćutim zagledanu djecu i čeznem svim bićem za ljepotom kojoj ne znam imena i godina. Gorka je mladost koja kleči prosjački pred vihorima zemnim. Pjesnici su proroci bezdomni u ovome svijetu sa srcem ognja besmrtnoga. Žudimo strasno, umiremo začarani žudnjom, živimo usput zarobljeni teškom slutnjom. Samo umiru obezljubavljeni, moj dragi putniče, ljubavniče. Ti kažeš da umiremo svi. Ne, umiru samo poklonici prahu i čarne zvijezde obeznanjene svojom veličinom. Neuki brzinom tirani na hrle ka oblacima i izgubljeni u beskrajima umiru zgaženi smrtnošću kletom. Pjevamo suncu, očinji vid muti nam dim, ožiljcima novim krstimo stihove i dane. Nebo me prekorno gleda, a ja ćutim zagledanu djecu i čeznem svim bićem za ljepotom kojoj ne znam imena i godina. Divna pesma, divna pesma. Nadahnuće, kažete, dobili ste na vašem poslu kao Dostojevski, što je jedno vrijeme proveo u zatvoru, doduše on kao neko ko je zatvoren, a vi kao radnik u KP domu. Kakav je to posao? Jako specifičan. To je jako specifičan posao, mentalne težine.
treba čovjek da bude jako stabilan i na psihičkom i na duhovnom planu. Mislim da bi vladao sobom i da bi sebe sačuvao od nekih velikih zastranjenja. To je jako specifičan posao. To se može porediti sa nekim poslovima u zdravstvu, u psihijatriji. Tako je jako kompleksan posao. To je, mislim da je, ko to shvati na pravi način, to je posao gdje se čovjek bori, ako se bori. Gdje se bori čovjek sam sa sobom, prsa u prsa na prvoj liniji. Tako bismo najlakše mogli da objasnimo. Napisali ste zbirku pesama Vjetrometina, rekoh malo pre, mi smo kao narod uvijek na nekoj vjetrometini, izdavačka kuća Poetikum iz Kraljeva. Oni su bili naši gosti nedavno. Aleksandar Marić. Tako je. Koliko je trajao rad na ovoj zbirci poezije i šta nam ona donosi? Zašto ste izabrali baš taj naslov? Evo ovako. Zbirka Vjetrometina se razlikuje u odnosu na prvu zbirku pjesama Pauk ili čovjek po tome što se tu nalaze se dodatni eseji i aforizmi u odnosu na prvu zbirku. A dobila je naziv Vjetrometina po tome kada sam ja bio po svojim putovanjima u Italiji, napisao sam upravo pjesmu Vjetrometina u kojoj se opisuje, da tako kažem, te duhovna, možda mogao bi da kažem duhovna obamrlost čitavog čovječanstva, pa sada možemo da kažemo i našeg naroda. U ovoj pjesmi, u ovoj zbirci dosta opisujem te i ljudske vjetrometine i balkanske vjetrometine, ali najviše prevladavaju teme u vjetrometini socijalne nepravde. Jer je naš narod, to je narod koji je jako specifičan po mnogo čemu i može da se poredi također sa jevrejskim narodom. To su najmnogostradalniji narodi koji postoje uopšte u ovome svijetu. A Vjetrometina je inače naš usud kao jednog naroda koji živi na krstu, koji bi trebao da živi na krstu, jer Sveti Sava je glava oko koje se mi svi okupljamo kao starješina. I to je neminovno da ćemo, naš usud je Vjetrometina, opet ponavljam, naš usud je Vjetrometina i ko živi sa Svetim Savom i ko živi na krstu, neminovno je da će imati mnoge vjetrometine u životu koji se samo mogu prevazići životom liturgijskim. To je jako bitno da kažem. Jer liturgijski život podrazumijeva prije svega da se spoznaju svoji grijehovi. Kao što kaže jedan starac, veće je kada čovjek spozna svoje grijehove nego da vaskrsava mrtve. Od te linije treba da krene naše prosvjetljenje i preumljenje kao ličnosti i prema zajednici u crkvi. I onda su tu ostale druge svete tajne i sveta tajna pričešća jako bitna gdje se prima bogočovjek, gdje se bogočovjek prinosi svake liturgije, svake nedelje, svakog praznika. To nije tradicija kako neki ljudi, kako je to možda i formalno prihvaćeno od velikog broja ljudi, da je to neka tradicija. Naša tradicija može da bude folklor, ali pravoslavlje je naš identitet, jer nema čovjeka, ne može se čovjek ostvariti i afirmisati bez bogočovjeka, opet ponavljam. Interesantna je vaša, da kažem, životna putanja. Vi ste turistički tehničar koji je sada zaposlen u KP domu u Banja Luci, koji je upisao Pravoslavno-bogoslovski fakultet i jednom rečju
vi ste književnik. Kako sad uspevate da objedinite sve te svoje prirode, sve te svoje darove, jer zaista onako kao glumac koji iskače iz ulogu i ulogu i svaki dan je neka premijera. Tako je. Pa to je sami život. To govori koliko je uopšte život i kompleksan. A prije svega, na primjer, eto sad da napravim kratku iznimku, kada vidimo te takozvane najveće umove koji su jelinske filozofe i druge mnoge civilizacije su svodile da je život nesreća. To je za nas neprihvatljivo, na primjer kao svetosavskog čovjeka. Život je ipak, pored svih nedaća i stradanja, dar Božji. To treba da se napomene, ali u ovome kako sam i radim taj posao koji radim i na poslu i u teologiji i u pjesništvu, to je sve nekako moja zanimanja, centralna, tako da kažem, i zanimanja. Nije ni malo lako opet da se uklopi sve to u neku cjelinu. A opet se sjetim Njegoša kad govori da je život i žuč i med, ali da se to zajedno pomiješano najbolje pije. I tako da je to sve to ide naprijed, ide kao život, kao rijeka, to putuje i moj put i individualni i kao zajednice i hrišćana. Tako da to uspijevam, slava Bogu, da se izborim sa svim tim svojim obavezama i izazovima. Meni ostaje samo da vam poželim puno zdravlja i sreće i radosti u daljem poslu i radu i da vam se zahvalim što ste pored svih svojih obaveza odvojili vreme i došli u studio televizije Hram da razgovaramo o vašoj poeziji, generalno da tražimo neke odgovore o životu čovjeka na zemlji, jer to je negdje naš zadatak svih ljudi koji živimo na zemlji. Tako. Hvala vam također što ste me ugostili i izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam gostao na pravoslavnoj televiziji Hram i nadam se da se vidimo nekog drugog puta. Do tada želim da pozdravim sve gledaoce televizije Hram i da im poželim sve najbolje. Hvala još jednom i na tome što ste odvojili, što ste ostavili prostora da opet budete naš gost. Znači smo bili dobri domaćini. Hvala vam. Hvala još jednom. Dragi gledalci, bio je Stefan Višekruna. Nadam se da ste uživali u našoj današnjoj emisiji jer su moji gosti zaista imali puno mudrih pouka za vas i puno događaja iz svog života, odnosno puno stvari koje su radili, na taj način svedoče ono o čemu su pričali. Vama hvala na pažnji, doviđenja i zdravi bili.